Mwaramutse bwoko bw'Imana, mwaramutse aho muri hose, aho muherereye. Twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'uhoraho abane namwe, impwemu yera akomeze kubarinda no kubazigama. Twongeye kuza kuyaga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuyaga ku ijambo ry'uhoraho riboneka muri Petero wa kabiri, nk'uko twavuze yuko tugiye ku gitabo cya Petero, aba arico tubasha kwiga. Igitabo cya mbere cya Petero tugiye ku gice cya kabiri, aba arico twiga kuri uyu munsi. Uhoraho akomeze kubana natwe twese. Reka dusenge. Uhoraho mwami ikibirungi kizima, twongeye kugushima kandi tuguhimbaza, twongeye kuvuga ineza yawe n'ubushobozi bwawe muri kumwe natwe, tuyobowe nawe, dushobozwe nawe, ahacu habure, aho wari uhagaragara. Savye impwemu yera mweranda akomeze kubana natwe, aturinde, tuzigame, ugiye kugenda tugerekeranye mu cyawe, maze ugiye kuduseruka ku bicu tuzobashe kugusanganira tudatsinzwe n'urubanza. Bana natwe muri byose byona bikwiriye vyotuma turushizaho kuba abana bawe batoranijwe b'igiciro cinshi bivanye n'amaraso yawe wadukoye. Turagusabye kugira ngo uduhe guharanira kuzokwambara ikamba ry'ubugingo buhoraho. Ndabisabye niringi ikiganza cyawe mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo, amen. Tugiye kuraba icigisho kiboneka muri Petero wa mbere igice cya kabiri. Ibuye rizima n'abantu Imana yagize abayo. Nuko rero nimwivaneho icitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose, uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, nk'uko uruhinja rukenera konka, abe ariko namwe mwifuza amata adafunze, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura mugere ku gakiza. Aha tubona ijambo ry'uhoraho ukungene duhamagarwa kugira ngo by'ukuri tumere nk'abana bato, twifuza amata, ariryo jambo ry'Imana, dukunda ijambo ry'Imana aba ariryo ridushoboza, kandi twihane ibyaha byacu, tweze. Tumaze kwezwa ni kuvuga tubaye basha, tubaye nk'umwana avutse, tumaze kurekana n'icyitwa ibibi byose, ububeshi, imvugo mbi, gusebanya, gutukana, ibintu byose bishobora kudutandukanya n'uhoraho. Ibyo byose umuntu yamaze kubyikuramo akabishyira ku ruhande, akavuga ati jewe ndaje mwami, abaye nk'umwana muto. Umunsi uhebanye n'ingeso zibi ugafatanya na Yesu Kristo, uba uvutse ubaye umwana muto mu by'ijambo ry'Imana, ukeneye yuko ijambo ry'Imana ariryo risubira kuba umwimerere wawe w'ubuzima bwawe, ko ata kintu na kimwe ushobora gukora utari kumwe n'ijambo ry'uhoraho. Uhoraho niwe muyobozi wacu. Nimwegere Nyagasani, we buye rizima abantu banze, nyamara rikaba ryaratoranijwe n'Imana kandi rifite agaciro kuri yo. Namwe nimumusange muri nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mube inzu ya mwuka, bityo mube imbaga y'abatambyi b'intore z'Imana, mushyizwe kuyitura ibitambo byishimisha, mubikoze ku buryo bwa mwuka, kandi mubishobozwe na Yesu Kristo. Ni nako ibyanditswe bivugwa ngo, dore nshyize muri Siyoni ibuye natoranije, ngo ribe insanganyarukuta
rifite agaciro, urifitemo icyizere ntazokogwa n'isoni. Nuko rero mwebwe abemera Kristo, iryo buye ribafitiye agaciro, ariko ku batamwemera ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganyarukuta, kandi ngo iyo iryo n'ibuye risitaza abantu, ni urutare rubagusha. Koko kandi barasitara nk'uko babigenewe, kuko batumvishe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni agakiza kuri buri muntu agashaka. Ni kuvuga Yesu Kristo niwe buye abubatsi bubatse, kuko ntushobora kubaho mu buzima bwiza, ntushobora kubaho mu mahoro, ntushobora kuronka agakiza, ntushobora kwirokora ubwawe Yesu Kristo atari wakurokoye. Niyo mpamvu Yesu Kristo niwe fondasiyo y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ubuzima butema Yesu Kristo ntabwo ushobora kugwa, ntabwo ushobora kujya. Wibuke yuko iyo utari kumwe na Yesu Kristo uba umeze nka wa muntu yubatse inzu ku musenyi, imvura yagwa ukagira iki, ukayitembana. Raba niyo umuntu atizera, ibije byose biramuhitana. Ibije byose avuze ati tujaha ajaha, mu bibi usanga ariyo, mu byiza usanga bamwe bajarajara bataziyoja, kuko ntibari kumwe n'umuyobozi wabo. Niyo mpamvu umukristo muzima akwiriye kubaka kuri Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rikaba imfungurwa z'ubugingo bwiwe bwa buri gihe. Niho umuntu ashobora guhagarara ashikamye, kuko Imana imuyobore. Yesu Kristo ari we musingi w'ubuzima bwiwe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe n'abatambyi bakorera umwami Imana, n'abantu b'abaziranenge, n'ubwoko bwayo bw'umwihariko. Bityo mwamamaze ibikorwa bitangaje by'Imana yabahamagaye ngo muve mu mwijima mugere mu muco wayo w'agatangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari mwaragiriwe impuhwe, ariko ubu mumaze kuzigirirwa. Tubona yuko twagiriwe impuhwe n'urukundo rwa Yesu Kristo. Uyu munsi dufise agakiza kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi turi ubwoko bw'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Icyo tuzi ko Abisirayeli bari babaye ubwoko bw'Imana, ariko Imana kubw'urukundo yakunze n'abanyamahanga, bituma abantu bose baba n'Abisirayeli n'abanyamahanga aduha amaraso yo kugira ngo abe ariyo atugira ubwoko bwayo, itaravye uturuka, itaravye ubwoko bwarivyo, itaravye urumwirabure cyangwa umuzungu, itaravye uri muremure cyangwa uri mugufi, itaravye yuko uri kimuga urwaye. Ivyo byose Imana yari ibizi. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yatugeze ubwoko bw'Imana, itaravye icurico, iravye gusa umutima w'ugukiranuka. Imana yahaye amaraso ku bantu aribo bose, uwari wese umuntu w'umunyaruhebwa mu vyaha, nawe amaraso yo yaramukijije. Ariko igisabwa ni uko yemera kuza kubana n'umukama wacu Yesu Kristo akamuyobora. Aho niho uba waracungujwe amaraso ya Yesu Kristo by'ukuri. Inyifatire ikwiriye abagaragu b'Imana. Nshuti nkunda, ndabihanangiriza mumeze nk'abanyamahanga n'ibicibwa kuri iyi si, kugira ngo mwirinde irari mutegwa na kamere yanyu rigwanya ubugingo bwanyu, mugire imyifatire myiza hagati y'abatazi Imana, kugira ngo nubwo babasebya ngo mugire nabi, babone ibyiza mukora
bizatuma baha Imana ikuzo umunsi izaza muri twe. Ku mpamvu za Nyagasani umugenga wanyu, mwemera kugengwa n'umutegetsi uwo ari we wese, yaba umwami, nyiri igihugu cyangwa abatware be yatumye, guhana abakora nabi no gushima abakora neza. Kuko rero Imana ishaka ko mukora neza, ku buryo injiji z'ibipfayongo zibura icyo zibavugaho. Mumere nk'abantu bishira bakizana, nyamara ukwishira ukizana kwanyu ntimuguhindure urwitwazo rwo gukora ibibi, ahubwo mugenze nk'abagaragu b'Imana, muhe abantu bose agaciro, mukunde abavandimwe banyu, mutinye Imana, muhe umwami agaciro. Aha tubona yuko Imana iduhamagarira kubahana hagati yanyu, kubaha abagenzi, kubaha abo muri mu rungano rumwe, kubaha abari munsi yawe, no kumenya yuko n'abagusumba bose utegerezwa kububaha. Ubaha abantu bose mu byiciro byose, wubahe kila muntu uwo ari we wese, kuko kila muntu uwo ari we wese yatoranijwe n'Imana. Imana yamuhaye ubugingo, imuha kuramba, kubwo Imana ifise icyo umugombaho. Twese Imana ifise icyo tugombaho, kuko niyo ivuga ati tubeho canke ntitubeho. Rero ivyo byose dukwiriye kubaho dushima kandi twubaha, duha icubahiro abantu, tukabubaha kandi tukamenya yuko ari cyaremwe c'Imana. Kandi aha tubwirije yuko n'abayobozi bose, ubutegetsi bwose tubwubahe. Twibuke yuko na Yesu Kristo yavuze ati ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Buri gihe n'Imana yama yerekana yuko abantu bategeza kubaha abayobozi bari muri icyo gihugu, kuko ahantu hose uzohasanga abayobozi. Utegereza kubaha abayobozi b'ako karere urimwo, kuko Uhoraho tubwiriza yuko dutegereza kubaha abayobozi aho turi hariho bose. Rero ikintu gihari, Imana ni iya mbere, hama ukibuka yuko ahantu turi ari abayobozi, utegereza kububaha ubuyobozi bwa, kuko uwuhari uwo ari we wese yaba ayobora mu nzira zidakwiriye, atwara uko yumva yigomba, ariko Imana ntamusize kuri ivyo, yamushyizeho kugira ngo akore neza. Ariko kubera ari byo yahisemo, ntuce ugenda umusuzugure, ukora icyo Uhoraho yakubwiye kubaha kila muntu uwo ari wese, kuko wewe ntuhari kubwo kujajinga umuntu runaka, ahubwo uhari kugira ngo wubahe, wongere uhugure abantu batari mu nzira y'Uhoraho, kugira ngo ubigishe inzira bakwiriye kunyuramo. Nicyo kintu Uhoraho yaduhaye kuramba hano kuri iyi si. Urugero rw'imibabaro ya Kristo. Bagaragu, mwemere kugengwa n'abashobuja, muje mububaha rwose, ntimwubahe abagwaneza n'ababarohera gusa, ahubwo mwubahe n'abanyamakare. Erega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganiye kugirirwa nabi, arenganwa, abitewe no kumva muri we icyo ishaka. None si mwashima mute igihe mwihanganire gukubitwa, muhogwa ibyaha byanyu? Ariko rero igihe mwakoze neza mukabihogwa, maze mukihangana, ubwo nibwo muba mushimishije Imana. Ivyo nivyo Imana yabahamagariye kugira, kuko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo muje mugenza nkawe. We
nta cyaha yigeze akora, nta n'ivy'uburiganya yigeze avuga. Yaratutswe ntiyasubiza, bamugiriye nabi ntiyabakangisha, ahubwo yiragiza Imana ica imanza zitabera. Kristo ubwe yatwaye ivyaha vyacu mu mubiri we, abibambanwa ku musaraba, kugira ngo tube dupfuye ku vyerekeranye ivyaha, maze tubeho dutunganiye Imana. Erega inguma ze nizo zabakijije. Mwari mumeze nk'intama zazimiye, ariko none ubu mugarukiye umushumba wanyu, ari we uyobora ubugingo bwanyu. Aha tubona yuko Imana uhoraho niwe ayobora ubugingo bwacu, niwe abugenga. Rero tukadusaba umuntu uwo ari wese mu buzima bwiwe, ntukishyure inabi, ntukishyure umuntu yagukoreye nabi, ahubwo ukore igikorwa cyo kurwana intambara yo kumusengera, umusabire kugira ngo Imana ihindure ubugingo bwiwe, ihindure imico yiwe, kugira ngo abe umugaragu w'uhoraho vy'ukuri. Yibuke ibyo arimo arakora yuko atari byiza, yihane ibyaha byiwe, agere ikirenge mu ca Yesu. Niyo ntego dufise abakristo, kugira ngo dusengere abatizera kugira ngo bihane. Reka rero dusenge, dusabire kila muntu wareba wese uhoraho abane natwe. Uhoraho Mwami kibirongeye kizima, twongeye kugushima tuguhimbaza, ngwino ubane natwe, utweze dutunganye hacu habure ahawe hagaragara. Savye Mpwemu Yera akomeze kutwigisha no kutuyobora, uturinde, utwigishe, uduhe kwihanganira ibitugerageza, uduhe guharanira guhugura ubwoko bwawe kugira ngo babashe kwihana, bamenye inzira y'agakiza. Dusabye twizeye ikiganza cyawe, dusabiye imiryango yose, dusabiye abana bose, dusabiye imfuvyi, dusabiye abapfakazi, dusabiye ababuze ababo, dusabiye abagwayi bari ku misego ikomeye, n'afise inzara, n'afise ibibazo bigiye bitandukanye, kugira ngo wowe Mwami Yesu Kristo, wowe ubane na buri muntu wese, umusubize ku kibazo ciwe agutuye. Savye niringiye ikiganza cyawe, savye niringiye imbaraga yawe, mu izina ryaducunguye Yesu Kristo, amen.